Ng Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Jerome Quintero, Jerilyn Quintero, Jerin Hipolito, Jessel Hipolito, Jessica Hipolito, Elmer Sosa and family, Romeo and Aida Sibal, Jane Galang and family, Raul Cabigting and family, Mr. and Mrs. Billy Celis and family, Eleanor and Wilfredo Ocampo, Pacho Motor Parts, Elizabeth Pasinag, Elibeth Valencia Marpuri family, Francis Muarez and family. Kapasalamatan King Aldo ng Kibaitan, Renz Pacho, Jesus Balingit. Special intentions ng Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Christine Ann M. Malig, Edward Joseph, Eric Joseph Malig, Martina Aileen de las Alas, Gerard Sibayan, Justa M. de las Alas, Bienvenida Liwanag, Delma Joy Magtubo, Paul Justin Magtubo, May Ocampo, Leonila Castañeda, Lovely Canlas, Abby Quintero, Abian Quintero, Edna Bitog and family, Pablito Miguel and family, Carlos and Nora Patiño and family, Rio Teuste Dionisio, Calix Seke Guevara, Melanie Samson, Training Bitog, Juanito Guevara, G. Bitog, Prime Asaria Aguas. Malagwang kapaldanan ng Mary Ann Nelmida, Josen Ian Paul S. Mangiliman, Venancio Adan, Rosel Pascual, Luz Tayag Navarro, Teresita Aguila, Yolanda Alemand, Ruby Simwangko, Jaime Ocampo, Aida Ocampo, Edison Ocampo, Norma Dalisay, Jose Dalisay, Latral Maglanki, Christian Nicole Layug, Ernesto Lansangan, Nestor Yuson, Daisy Celis, Ayla Urmatar. Yabetala naman po rin kapatad tamong miyango na biye, lalong-lalo ni Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Concordia Aguida Pepe Jr., Benedict Yusuf Rason, Lolita Panlilio, Josepa Panlilio, Vicky Manalili, Rosendo de las Alas, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rupo Aguirre, Ricarda Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Vicente Naco, Josepina Liwanag, Marieta Abendaño, Eugene Buenavista, Gregorio de Leon, Dalmacio de Leon Jr. and Sr., Paz de Leon, Jeffrey de Leon, Yolanda Adan, Eva Azahar, Patria Navarro, Romeo Flores, Joanna Macapugay, Pingol, Corazon David, Leticia Ocampo, Jerry Pinili, John Baluyot, Analisa Baluyot, Esther Redondo, George Redondo, Corazon Redondo, Carmen Redondo, Marilu Kladnik, Leilani Redondo, Priscilla Coria, Rolando Redondo, Julio Lansang, Maria Paz Lansang, Diosdado Olarte, Ruben Baragan, Cecilia Baragan, Klaus Burkand, Pablo Lansang, Franquica Lansang, Lucina Lansang, Edelisa Galang, Roberto Pasyon,
Elesenia Pasyon, Lydia Bautista, Erning Bautista, Rosing Paras, Miling Paras, Corazon Castellano, Teopilo Piamonte, Salvacion Nodalo, Jaime Pabilane, Caridad Eristain, Tatoy Pabilando, Perry Gomez, Carolina Serrano, Fernando Serrano. Yabetala naman puri kapatad tamong mayang unabi, ay ala ng mga kaga nakakarela at mangailangan kim pakalulu ning Ginoo. Talakad tamo po yung magmisa tamo yung Reverendo Padre Rafael T. de la Cruz. Kinagining pa, po yan ako po ang Espiritu Santo, Amen. yung ginawa natin liya kaya kayo. At keka antimurin. Padan gino, ang iningal doiti, pagmusyantala, ng kapiesta ng San Carlos Liwanga, ading kaya benang maging martyr, karing king Africa. So, African martyrs la po rin, mga 100 la. At ang iningal doiti, inyatang ebanghelyo na naman tamo yung lugod ng Pedro king ginutang Heso Kristo. At yung mga pamagsadya tamo, ganakantala pa mo siya na maging kasalanan tamo at manyatangan patawad. Yakastang miyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ku, King Diyos, amayupayan tutu, at ke kayo kapatad, uling may kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at miyaya liwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang angel ampong santos, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Diyos may pahin tutu, pakalalwa na katamot, kayong pangapatao, daring kasalanan tam, dalala katasan, aking biye lang hanggang. Amen. Manalahin tam. Ikpaming maipaya, ang daya ring martir, gawa mo nga bini para ka ring bininyagan. Impaming patutunang San Carlos sa tingkayabena, aring karelang katapatan kang Kristo, harapanan ning pami pasakit. Agyagano sana, ring ema bilang-bilang lalaki at babae, ban mibiyebye, king kasalpantiyanan, Kristiyano, tiyadon mi, king kapamilatanan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maagari kang bemo at Espiritu Santo, metong muking pangadyo ang sing manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro daring dapat ning apostol. Ing aring Agripa at Ibernese, di natangla Cesaria, bandalawan det pugayan ipesto, inyang miglambat nung bagya ka rin, abuklat ng pesto king ari, ing kaso ng Pablo, ngana,
Ating metong ang makasukol keti, akalakwana na pa ning administrasyon ning Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako at kanitang pamintaho Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote at ding makatwa, ringudyo, ing kaso at inawad da kanako ing sentensyaan kune. Dapot sinabi ko karela, eraw gali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing ipapatere, ing nino pa mang taong bibintangan nandang pamikasala, hanggang eno akayarap king usgado, ring bibintang keya. At hanggang emi ka pamikatagon ipaglualo na ing keyang sarili, king bibintang da, laban keya. Kanitang dinatang laketi, eko pepay sayang panahon, agad-agad itang kabukasan, linuklok ko king usgado, at inutos kong iarap de kanako ing tao. Anyang ikwarang may kapiarap king usgado, alano mang inarap nanuman, karing pamikasalang isipang kong iapagda. Ing karenang piyamanwan, laban keya, makainggil mong bukod king sarili lang reliyon, at tungkol king metong nga taong milagyon Jesus. Metene kano ing taong iti, dapot pipili ng Pablo king mabyeya. Eko balo nung makanano kong atulan ing pisasabyan na ito, inya kitang ko kang Pablo nung bisayang karin ne Jerusalem malitis tungkol karing bibintang da laban keya. Dapot Pablo may napilarya. Inawad na ing eya milalako gwardya at ing emperador yaing lumitis king kaso na. Inya inutos ko ing gwardyahan niya hanggang eke akwang aparala king emperador. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. King Banwake binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, purian me lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kay kayang purian, sablang keya, kay ka pepanabang, emusana kakalingwan. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Nung makananuya katas ing banwa king yato, makanyan ya kalawak ing lugod na kekatang makitakot keya. Nung makananuyang marayo ing aslagan king albugan, makanyan la karayo keya, ring kekatang kasalanan. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono, at magariya king metong ketawan. Ikong masikan at mayupayang anghel, purian niya ing Ginoo, ikong mayupaya at masikanan amamin to, king keyang amano. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Talakad tapo bang parangalaning mayap a balita. Ume kayo at ituro ing kakong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusa ning yato.
Ing ginumanatili kaya kayo, at keka masa king may pabalita, agpang kang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Inyang may kapag-almusal na lang, kitna ni Jesus, Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git karene, wa, Ginoo, balo mo, ing kaluguran na ka, nga nang may kibat Pedro. Sinabi ni Jesus kaya, pakanan mo, ring kakong biserong tupa. Kitang ng kaduwang ukdo kayo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat siya Pedro, wa, Ginoo, balo mo, ing kaluguran na ka. Nga ni Jesus kaya, ingatan mo, ring tupa ko. Kitang na kaya, king at lungukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong kutsay Pedro, uling may katatlo na kitang kaya, kaluguran mo ko. At may kibat siya, Ginoo, balo mo, ing sabla, balo mo, king kaluguran na ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan, sabihan ko keka, inyang kayanakan mo, ika ing papiblas, king sarili mo, at lalakad ka, no ka bisang munta. Dapat po tang tumuanak ka, yachat mo rin gamat mo, at iliwaya ing papiblas keka, at midala keka, king lugal, eka bisang munta. Sinabi na iti, ibahan ipawagana, nung makanano yung Matei Pedro, at munye kaligayan king Diyos. At pangisabi na niti, nga ni Jesus kaya, tuki ka kanako. Kapataring may babalita ng kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. kamala na kapataring ito tayo sa Kristo, king kakatang ebanghelyo po ngayon, nakalya po buring sabyan, nakalya masanting kabaldugan kay biyatamo ting metong Kristyano. Dapat may tingin pinili ko po itang bilang tema tamo, wapen itang milabasan tang biye, na buring sabyan eta na makasulong keng katamong biye at imong bininyagan. At yung pong metong libro yung title na The Past Does Not Determine Your Future. Kasi rin aluang tao po atang ating milyari keng biyadang milabasan na kaya ma-discourage na lang. No maka-move on. Pedro, kaya kakatang ebanghelyo, ngayon malo tamo mi kasali aking Ginoo, alung beses dininay na. At katuglong na po yung ebanghelyo tamo ngayon. Kaya naman, pisyag na yung kasalpatayan ng Pedro, king Ginoo tayo sa Kristo. Pisyag na alung beses. At akita mo na itang milabasan biyan ng Pedro, may kasawap kayo bang maging mababalob at tanggapan ng kamalyan at sinulong niya kayang kabanalan. Kaya pinasabi kong sinulong niya kayang kabanalan uling kaya talindakin ng ebanghelyo tamo ngayon yung Ginoo tayo sa Kristo sabihan na itang nung naning kamatayan na. At balo tamang kamatayan ng Pedro, pero itang pikalub na yung mabilog ng biye para king Ginoo. So itang milabasa ng biye does not determine his future. At ikaw pong balong may kapatad, may kapatad na rin involved lang kayong activities ng bisamban, yung ato king Dolores, itang babae, karami kapatad, titig-tigya kayong bisamban, organ. Yung kayang tatanla na instrumento. At itang kapatad na, itang lalaki, magkantaya kayong bisamban. O den karelang pengari, may kawanila.
Yung may kaman nila rin pengari daw, siyempre malungkot lang. Itang lalaki, bunsoy may penandamana. Itang milyari ka rin pengari na at milakoyagana kayang pamag-aral. O yan ha. Bala mo, may sira yung kayang future. Walang itang babae, balik na ding milyari. Lakos siyang determine. Kayang biye. Ha? Yung milyari ito, maging valedictorian niya pa eh. Nakay, dinubya UP, ginawa yung music. At maging successful yung musician. So, akita mo na itang babae, may sira disposisyon. Sinabi na pa ako, Among, balo ko I cannot rely on my parents. So, I rely on myself. Ipursigiya kayang pamag-aral. Akita mo na one experience, one bad experience, ado ay puntalan. Nang metong mesalese may kagana ya, at may determine niya kayang pamag-aral. Itang metong naman, may discourage siya. Pedro kaya tayang metong kitang babae. May discourage kayang biye. Adyang dininay na yung ginong. Lakas siya pang maging determine kayang biyan. At itapin, maging martyr ya kayang kasalpantayanan. Kawangis na rin yung pagmasyanta mga Aldoyti, San Carlos sa poring kayabe ng naging martyr. Sana po makanyan. At kaya lata nga karapat kang milabas tambye. O milabas na ito. Ito na balik. Dapat yung resulta na, yung outcome na, atin tamo nga gawa. Itang impact na, itang bad experience atin tamo nga gawa. It will either break you or build you up. Balagay mo sa tikita. Break, build you up. Kaya tatasa ng build you up. So, my dear brothers and sisters in the Lord, sana maging inspirasyon niya kaya katamo San Pedro, poreng pagmasyanta mo nga ning Aldoyti, ring martyr. Sana yung kaya katamo karanasan kay MBA, maging masanting niya o masyadong masanting. Diningan, balot tamo, ela mas sayang din mag-build na kaya katamong karanasan ng momento nga Kristyano at sana sa pandakatamong mag-grow at maging matibe lalo yung kakatamong kasalpantayanan king Ginoo. Sana itapong masisira loob. O talakad ko yan pasyagtamo ing panalain tamo king Ginoo, kapatid kang Kristo Jesus. Panalain ta king patangan chumanuang mitubod king kayang anak. King kakatangari at matas saserdote. May parangalan karing banwa. Manatili pa mo rin king kayang pangatao. Dala na katamong makirake king kayang kadyosan. Pakibat ari ning ligaya. Pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralano sa kayo, ring kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang opisyal pampubliko, iparalane sa karela ning Ginoong Esus, ing Espiritu na ning ustisya at katutuan. Ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang sasalpantaya king tunay Diyos, pisan metungan no sa ning Espiritu, king lugod at tami kakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin. Para ka ring kaladwa king purgatorio, kapamilataning kayang pamaytas, tayrano sa ng Kristo king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo.
Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Taig paming at Banwa, balo mo ring bilang, ding pinili mong kayabe manggaman kapilan. Manasan ang ding lagyura, ding sablang panalangin mi, mayakit la king liburo na ning biye, tiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalahin tama rin kakot kaya kahindaw na matanggap la sa harapan ng Diyos, ikpang may pain tutu. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong saplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Taig paming miglalang, tanggapan mo retingayin na daralami, king kekang altar, at hinaning binyemo karing banal mong martir, ing tetagan, mateke sa aking mikasala, sapan mo kaming lubos, bitagulaling, king kaming sarili keka, tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman at iliyak kayo, At keka antimuri, iyat na rin ang puso iyo. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matuli din pasalamatan na kaparati naman karino ikpa. Diyos king alangang galabos may ipaya. Ting banal mong partir, San Carlos, ading kayabe na. Tikyenda ing alimbawa ng Kristo, dinaundo ing karelang biye, para king kiligaya ing kakang lagyu. Ing karelang kamatayan, papasyag na, ing kakang upaya, asaslag, king kenan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na, at paskinahan mo lang, king pamipatura keka, kapamilatan ng Kristo ang ginumi, ulinita, kapitaring sa blangkoro ing anghel karing banwa, darit mi kakang ligaya, dahil makiabe alantok ng babiya kapuri ang keka, at ngaming kakanta. Tane kami manalo ikpay kayong panibataning sa blang kabanalan ulita pagparalampumi. Pabanalan mo sa ratingayin kayong Espiritu mo ban para kay kami malalang katawan at daya ni Ginoong Yesu Kristo. Ay midaong kusalub king pamaylasat kamatayan king waning tinape. Napasalamat siya kay ka piraso na. Binyene ka rin kayong disipulo at ngana.
Tanggapan niya iti, kayo nga na't kanan niya, iting ka na akong katawan na midaon para kay kayo. Makayo mo naman kay Bating Apunan, kay Waning Kalis, pasibahin pasalamat kay Kad, binyaring Kalis, karang kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga minum ko kaniti, ting Kalis, ning kanakundaya, yung daya ning bayo at alang hanggang tipan, namibubu para kay kayo, para karing sa blantao, bangketa, ipatawara la rin kasalanan, naptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini kada kami ikpay kamatayan at pangasubli ng miyabiyan ng anak mo, darahan mi akeka, ting tinapyan ng biya, ting kalis, ting kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, tala kadarapan mo, baan sumuyo keka. Papakumamaming pagamuham, kami asanang misulusulo, ing katanat daing Kristo, at ipunana kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ikpay, sa iglesia mo makalaganap kay meto yato, at miganap yung lugod, ngayon kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, aning sablang pari. Nakanwala naman ng kapatid mi pepaynawan at mananayin subling miye, ay sablang mayawon na biye, tangapan mo sana, king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kengan. Awan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, makayaben mo na Virgen Maria ay dunin Diyos, ano se, ling apostola ding sablamong santo at inupad, king malmong kapuriyan kakamaning panahon, impuriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaig pang maipayan tutugagon ng Banal Espiritu, upuriyan dakat parangalan ng manggaman, king alanganga. Kapatid malahin tahan king pata mo kareaman ang tiro na ning Ginoo. Ikapos mo kami o ginuking sablang marok at malagad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. King kasopan, king kayang pakalulo, parati kayong may kapos king kasalanan, piligtas king sablang kaligaligan.
Kaumananaya kami ning maligayang kapanaligan, ing madyata na Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangapos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alangangga. O ginaming Yesu Kristo na, ikaw kaya ng apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko biya ko kaya kayo. Naman sa babalik na, ing kaming kasalanan, nunalawen mo yung kasalapandayan, ing kaya kayong iglesia. Mamayapan mo yung pambilugan. Agpang king kaburian mo ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ing ginamanatili sa kapilan mang kekayo. At keka antimum. Pakitangin may kakalmetong tam king kapayapan. Kapayapan kekongan. Nyo yung kordero ng Diyos, simila ko king kasalanan, niya tumapalad ring mayaws, king apunana ng kordero. Ginu, eko matampan tanggap keka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen.
Please kneel, prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and forever. Amen. Luklok tamo po sagli for some announcement. Mumuna po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa ating shrine. Ngayon pong unang biyernes ng buwan ay magkakaroon po tayo ng second collection. Ang pondong malilikom ng second collection na ito ay ilalaan para panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Pangalawa, Ingmayap Abalita, ang official na publications ng Archdiocese ng San Fernando issue para sa buwan ng June ay mabibili na sa religious store. Maraming salamat po. Pangatlo, raffle for a cost tickets of the Holy Spirit Paris is rescheduled on July 25, 2022. Salamat po. Manalangin tayo. Paming malugod, ganiting kapag musyan, ito kumpera, ring kekang martir, tingkat mila, ring sakamento, sinahop ka rin ang ibata, hindi alanandang pamaylasa. Libutad, ning sarili ming kasakitan, mananasanang iting Kristiya, papanatilya na kayang matatag, king kasalpantiyanan lugod, tiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili ake kayo. At keka antimurin. O malugod ako mamakalulu, pisyag mo kami na ning banal na krus, singalang kupa sa lugod mo, king balen, iniwi mo. Pagkarindaman niyo po, ding panigapu at panalain, ning balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldoning karelang kebaitan, anibersaryong karelang kasal, maglakbe king aliwan lugal, ding mag-exam, ding masakit at makikapanandaman. Pagkalubyo po, ing kayo doon na lapit ng manigapu kaya kayo, tagapandang mit mong kapasalamatan. Bensyon nyo lang, ding imahin, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, pansesen, inlugod na kaya kayo. Pamilataning bendisyon ay ti pagkanakada sana, mga akuda, king binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran, sa iwan ating Diyos manggaman, king alanganga, Amen. Pirhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. makalulu. Pakaluluan mo At kami. bensyonan na kayong Diyos sa may pain tutu, ingig pa anak, ating Espiritu Santo, Amen. kapataring misa mi daw na metaking apayapan at kilugudan ng ginu, Salamat, King Diyo. maya pagkat panapon po kayo.